Kinod ko bay. Oh, may lakwarta nga maala kon. Nagsakit pa ito okay kon nga kinkinuday. Kinkinud miteng. Ah! Apay kasi mit tugobrayan natin nga babae. Yung ubrain natin kasami kan ating nga babae nga kinud ni kab ubrain na. Pe, agkinkinud mi ating nga babae pen yung ubrain natin nga kinkinud ta hindi kalong. Aggagatilen. Sumit lang nga kanayon nga unja balay basta bigat agpukaw. Ay. Oh. Ni. Nela. Apay da kwartana. Wow. Isumit lang nga nagadu kwartana atoy. Nagsala-sala na lang di paper tray. At da naalak ng 800. Kung mo ata kay ganda Ala, inka magsala-sala di na da maalam. Inka. Nagtay? At anay paper tray. Inka, antirso. Oh, wala. May kwarta mo. Pag-asing ka mamano da kwarta. Apo. Yan da, nagpaiso. Oh, ada gayan 500 ko. Nakulataala na si 500. Ni 500 lala. Lala. At iniinom ko ini. Nagadungit na ala ng kwarta. Ni naka 500. Mayat sa tipan agkinud idjay ta ano kwa dati kwarta. Kadasig man. Sumit lang nakat adu kwarta da nga inaldaw ta agkinkinud dagayin toy adu gayin kwarta na. Oh, may di kwarta. Bisa kadwit tigkinod ta no adu ting kwarta. Oh, may. Ay. Pipit ada. Kinod ko bay. Oh, may la kwarta nga maala kon. Nagsakit pa ito okay kon nga kinuday. Kasano ya? Ikuti man nga kinudan atoy bareng adu ti kwarta nga maalak tatta. Ano ya? Apay dim kayat? Oh, may kwarta nga maalak. Bukanin ka nga kaya. Oh, may kwarta nga maalak kung apay nasuda ki. Kininudan dalang na minsan. Nagadura ala da nga kwarta. Apay no siyak awan.